Ndabasuhuje. Wigeze wibaza aho abaperezida cyangwa abakuru b'ibihugu baba? Hari abatuye mu mazu abengerana nk'urumuri, yubatse ku butaka bunini, zifite amateka atangaje ndetse zimwe zigatwara akayabo k'amafaranga mu kuzubaka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 z'ingoro cyangwa se imitamenwa y'abaperezida babamo, gusa iya mbere ikaba n'iya nyuma nize kugucika kuko waba uhombye cyane. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Umwanya wa 10 dufiteho Kw'isi Palace. Iyi ni imwe mu ngoro iboneka i Roma mu Butaliyani ndetse ikaba iri mu ngoro z'ubutegetsi zikomeye ku mugabane w'i Burayi. Yubatswe ahagana mu 1583 ahagana mu kinyejana cya 16. Iyi Kw'isi Palace yubatswe ku buso bwa hegitari 11 ndetse ikanajyana jaride nini iri ku buso bwa hegitari zigera muri 4. Ikindi iyi Kw'isi Palace ikaba ifite ibyumba bigera mu 1200 ndetse n'ibiro bya perezida w'Ubutaliyani. Ibi bikaba bishyira ku mwanya wa 10 mu nyubako nini kandi nziza ku mugabane w'u Burayi. Ku mwanya wa 9 dufiteho Élysée Palace. Iyi ni ingoro dusanga mu Bufaransa, ikaba n'inzu mukuru w'igihugu atuyemo. Iyi Élysée Palace yubatswe mu 1718 yuzura mu 1722 ahagana mu kinyejana cya 18. Iyi Élysée Palace ifite ibyumba bigera kuri 365 harimo na sale yakiriramo ibirori bigiye bitandukanye. Yubatswe ku buso bwa hegitari zigera muri 2. Ku mwanya wa 8 dufiteho Buckingham Palace. Iyi ni ingoro dusanga mu mujyi wa London, United Kingdom. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bigera kuri 775 ndetse na jaride nini kandi yihariye mu Bwongereza bwose. Buckingham Palace yubatswe mu 1703 mu kinyejana cya 18, ikaba yubatswe ku butaka bungana na hegitari 17. Ku mwanya wa 7 dufiteho Kasala Al-Watan. Iyi ni ingoro dusanga muri Abu Dhabi cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikoreramo guverinoma, ikaba inzu y'amateka n'umurage. Iyi ngoro ikaba izwiho cyane kwakira ba mukerarugendo bagiye batandukanye buri mwaka. Kasala Al-Watan yubatswe guhera mu 2010 kugeza mu 2017. Bivugwa ko yaba yaratwaye akayabo ka biliyoni 3 zose z'amadolari y'Amerika. Kasala Al-Watan yubatswe kuri hegitari zigera ku 150, ikaba ikikijwe n'amahoteli abengerana cyane. Ku mwanya wa 6 dufiteho White House. Iyi ni ingoro ikomeye cyane ku isi mu by'ubwirinzi dusanga Washington DC, ikaba ituyemo umukuru w'igihugu Donald Trump, perezida wa Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi White House batangiye kuyubaka ku itariki 16 z'ukwa 10 1792, iza kuzura ku itariki ya 1 z'ukwa 11 1800. Ikaba imaze imyaka 225, kandi iyi nyubako yaje gutwikwa n'ubwami bw'Ubwongereza mu 1814 yongera gusanwa mu 1820, kandi yubatswe kuri hegitari zigera muri 7. Ikaba ikurura ba mukerarugendo benshi nk'inzu ifite amateka menshi. Ifite ibyumba 132, ubwogero bugera kuri 35. Ku mwanya wa 5 dufiteho Miraflores Palace. Iyi ni ingoro dusanga muri Venezuela, ikaba n'icyicaro gikuru cya ofisi ya perezida wa Venezuela. Iyi nzu ikaba yarubatswe mu 1884 kugeza mu 1897. Ku mwanya wa 4 dufiteho Palacio de la Moneda. Iyi ni ingoro y'akataraboneka ku isi dusanga muri Chile, downtown Santiago. Yubatswe ahagana mu 1784 kugeza mu 1885. Ikaba yubatswe kuri hegitari igera kuri 1. Ku mwanya wa 3 dufiteho Kremlin. Iyi ni ingoro cyangwa uyita ubwami ikoreramo perezida w'Uburusiya muri Moscow. Kremlin si inzu imwe, ahubwo ni city within city cyangwa se umujyi uri mu wundi. Ifite katedrali, meeting hall ndetse n'ibibuga by'indege mo imbere. Kremlin yatangiye kubakwa mu kinyejana cya 15. Mu gihe cy'intambara y'ubutita hari ibyumba byinshi byo munsi y'ubutaka bitaramenyekana kugeza na n'ubu ngubu. Ku mwanya wa 2 dufiteho Rashtrapati Bhavan. Iyi ni ingoro y'akataraboneka dusanga mu Buhinde, yuzuye mu 1929, ikaba yujuje imyaka igera kuri 96. Iyi nyubako ifite
ibyumba bigera kuri 340, ubusitani bunini, conference hall, ceremonial lodge ndetse na guest lodge. Ku mwanya wacu wa mbere dufiteho presidential complex. Iyi ni ingoro y'akataraboneka ku isi usanga muri Turukiya mu gace kegeranye na Ankara. Iyi niyo nzu ya mbere dufite ku rutonde rwacu, yatangiwe kubakwa mu 2011 irangira mu 2014. Ifite ibyumba bigera ku 1,100 ubariyemo n'ibyo mu butaka. Presidential complex yubatswe ku butaka bugera kuri hegitari 30, ikaba yaratwaye biliyoni 1,200,000 z'amafaranga y'amanyamerika. Murakoze cyane. Niyihe nyubako wakekaga ko iri buze ku mwanya wa mbere? Andika muri komenti unatubwire yakunyuze.